هزاران بده هزاران لهنگ و عقید و جانگورین شهید کردستان ام بسایه وان لهنگان وان قهرمانان وان تکوشران ام ایرو بسر بلندی و بسر فرازی ام البدر لقال هبن ام لبا هبن ام بجنا خواه لبر تکوشینا وان دتوینن ام حرمت و رز دکرن جی تکوشینا وان را و ام البدر دبین روژن قدر گرام ین پیروز دا ام سوز ددن شهید و جانگورین خواه ام سوز ددن رحیوان گیانوان امی هرتم شوکتار تکوشینوان امی هرتم شوکتار خان و خیال ما بود اگر اینو ام وقت ملتکی وقت گلین کرد بسر بلندی و بسر فرازی و برومت ام الولات خواه به تکوشینی ددن لچار آلیه کردستانه لدنیای کویدی کرد بویا ناسنامه اوی kimlik avuya kimlik eki navdar millet buynavi buya millet eki navdar hurumet o jiboy tekoşina fa jiboy azadiya fa tede koşa em zanen em bare kabedine kudere em bare kabedine şehit u cangoyen fa o yer ko لچار آلیه کردستانه لگل چیار گر کورانان تاقان لباجاران 24 saat جبوی آزادیار دی ملتی میکلی شکل دکه خبر دکه ام سایوان ام تکوشینوان ام ایدی ام گشتنه جیهکی پیروز ام گشتنه جیهکی پیروکی کلی حوالان کلی مالبات من قدرگران هجران لکردستان مجارن مسئلین گرکین مهم آلوزین گنگشین گرکین ین خراب هنه در دوره بر جه سوریه بگرن حتی ایرانه ادنیگاریا ما ولات ما کردستان ما دبن آگرین گران ین 100 ساله داره لسوریه بسالانه به هزاران بدلین گران به عقید و جانگوریان ستاتوی که مزن گله کرد به دست خستبوله به پلانه که دخواستن و ستاتویا گله کرد روژاوا بلپک بخن پرچه پرچه بکن جدی دیده بگره حتی آمده جدرسیه بگره حتی شرناخی جلمیر که و حتی اروپای گله کرد جبوی پاراستنا روژاوا و جبوی پاراستنا مروباهی انسانیتیه بروژان وقت باجار ایدرجی لسر بیابون تکوشی و اف تکوشینا ما اف خباتا ما اف برخوردانا ما انجام کرد بزانبون به پیشنگی و به ریبرتیا ریبر اجالان ستاتویا اجالانی و مسترزان شرکی دجوار دخواستن لسر محفظ بکن لیک به فراستا و بزانبونا ریبر و جلان گل کرد جبه شرکی گران خلاص کرد او سözleşme ki peymane ki diroki hatta imzakiren edi afkarın beşen rojava gel kurd kodisiz takdirge naha haftiye ki likelekame ko İdreji bajaraki Signore sevalataya şereki 100 salat edamadı. Lisser devleta idame Lisser devleta sedareya kadar Kub hazaran hatta naha Civanin gelen Kürt dar vekir idam kir şereki giran naha Lisser İran'a heye Aliye Amerika و İsrail. Gelek kes bahsade şeredike dibe gelo ve Kürt nam ve şereda ve roleki cevap lezim. En ji dünyaya ra eşkere dikin. Yek civaneki Kürt, yek evladeki Kürt nabe hizmetkarın
dagirke. O yek kurdeki jî, yek berdeki jî li serî li hemberî dewleta İranê ya sêdare ya ku Kurda îdan dike çawa ji komara Cumhuriyeta Mehabadê ji Doktor Kasım'ı bigire ji Kadı Muhammed bigire hatta neha yek kurdek hemberî dewleta İranê serî netawandiye neha jî serî natawe. Ji ber vê yekê em dibêjin wê tekoşîna azadiya gelê Kurdistan li İranê ne xizmetkarê Amerîka û İsraîl û ne bindestiya İranê qebûl nake wê rojhilata İranê rojhilatê Kurdistana İranê wê bi hêza xwe bi qeweta xwe bi tekoşîna xwe û bi cewheriya xwe wê azad bike wê azad bike.